Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba eshisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ihamba phambili uMkhanyakude TV. Inkulu indaba lapha nawe ingane zakwethu. Ithinta-ke laphana ungizwe umfokamcuno laphana wengane zakwethu usepromote igcokama elisha sakudala ukhuzani laphana wengane zakwethu ubhale kanjena laphana ey'nkundleni zokuxhumana uthe wemthandeni wakhipha ingoma enkulu mfana ngoDisemba. Abantu baqala phansi bapromotha imizi laphana wengane zakwethu sebhala ukuthi yeyi amahloni kimi. Khumbula-ke laphana wengane zakwethu ukuthi ukhuzane asanda laphana kupromotha umuzi okanye aposte umuzi wegidangoma lakubo laphana okuthibela esho ukuthi muhle umuzi womfana wakubo laphana wengane zakwethu. Ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngoba abantu abaningi bese beyitshela ukuthi udaba lwakhe ukhuzane nongizwe luphelile emva kokuthi bembone laphana ungizwe eyoxhawula ukhuzane emotweni laphana wengane zakwethu emcimbini owawulaphana ejozini efake ikhanda phakathi emotweni. Angizange malu mntana wakho